Sangla mailum sungpan bodo Krista samabu salam nidida tati siba maibu habusi magalan yan sambuda oba ngalang maibu ci sambano sanga janyumang sida sambando way tikula way Jisu Krista nibo long ay to Jisu dia ay jungya oba san nasida kada ma tikula way Jisu nibo long ay to oba san ilashi ma to jelong ilashi ba ay Jisu ay doy ngutong di long ay da oba ngo hali long ay labu oba kan lam len di si Jisu ay jung ni lana kau si kita usai bu Jisu along ay bukya ibu ngedat usanga hamju lamang seda Jisu ay la do usai bu along ay da pasang ay lamang seda cuma so ngalang mai bu yung gay Jisu do usai bu along ay bu ngalang mai bu ay la lawa long ay nu upang ngo akaman bukti bu Jisu baya Jisu long ay along ay nu mau sang lam dah lagu oba ngo mau sang lam dah lagu yung si Jisu ay sandu sana bu dam ko au do usai bu along ay bukya do sana tidan di mang seda sana ladang nibo bu Peter sam oba ke kado jadi hana hai dua ai ko machungai dam bu ti gu punyo boy hawai bu thegu bu lau shapti la mang yang gai ji hawai gam do hai sa da oba au gai mau di mang asa da hawai mat ba do mang bon sabai bu do lau di mang sa da koi Jisu nibo along ai da do sa bu koi hau do sa bu hai de bu kya mat ba do mau bulam da hau di mang asa da mat ba do hau jung do lamayan hau lamai mang sa da sa hawai panola opportunity ku kya ibu nu gai ai lai gi nu gai lam li kana Jisu ai opportunity ku ka lai ni gai sumrat ta ko lamang sa da busan ai ladang Ezekiel kujindo sam adik je Ezekiel 33 verse 11 ka ja je hana hai do hai hawan nu lana shi ngolang ki bu ma ki shong bu shabumat hai bu ngo olim bu agi ai bu ngai hawan shabuga nangan lang ki ti mang sa da kanai bu amai bu lam yu ba sabai shi o Israel phangshong kan ai la hai da ngo thigam bo kuni boy dawda baga danan mai gai hawai sandu danan sanu da ma hawa au gai mau di mang asa da oba shabumat maga angi wa hai bu hawa asumat ku hai bu kanai hau au linda laran gya ibu jamban jong maga ai jiga man sanu da sanai lai shi ba da ladang jale ji hangbu lai ga Genesis to Revelation hanai lai shi ba lam bo no maga hawai kambu machung san tan shon bo kamal na sha long bo sanai ha ibu sanai ladang Old Testament de jale ji hangbu lai ya ja lo ji po maga hawai Israel ku shong ijab ka layan bo dong jina hawai segam segi jong lam kan oba how do mai lam ni sama sa lang bu nu pan ni la cham ni bo Israel ku shong layan dang kai puf sau ni mana out ni bu pam de ga kada ji segam segi legam segi ma chongai bu mang danan gan ki kai bo ma ga shang si ning si ji hawai to wai dam mai habu ma chung lai si ga ngai khaman de bu ngai Jisu Krista ka dak to hau labu oba mat len hawan kamal na siya ko jandat ko ki oba sana je lo ji o mai ke oba kaudak oba kudik ba no kam the creator of heaven and earth the creator of universe oba bu sunega ba no apyon nu oba mo kamal na siya kaudak mat la yen no oba ho samban no nya si yum ko wa hai ke pa ho kamal na lo ji hawai kudik ko la ji ma mai bu ki oba ji ma ge sang ni ko la ji ma mai le ki tuan la ki oli bu ki la bu sa hawai pando ko describe kaman nang ga explain kaman nang ga he kam si do machungai bu mang danan ga ga bo machungai adidan da ba ai ko Jisu hai di ga hai di si do mo to Jisu hau kudik ta an jina hau la wa ngai kan so se chou di ko I pi la bu ngai kan la thui la sama so sa ba hau di bu la hawai kan la thui ko bi la bu magai ko ba da bo nu ho ba mo khaman la sa hawai kala ji long bu ya ba lai sa samban lo ha ibu kai bu lang gai ai lai gi ba kai bu lang gai nu gai khudik da ang la bu ma ji soi opportunity bu ko accept kam bu ma ing gai si nu da gai accept ang bu da wai ayung bu la ma mo lo man na ma ki ho ta man di mang se da sanai la dang Philippians 3 verse 20 kan la dang la daw si gai san khudik mat ni gi hoba ji punyo Jisu Krista kudik ka lawan san kamal na siya
san này hay đó là chỉ mang mai lộc san kudik mà cái we are the citizens of heaven kudik to han mai là sang kudik ka chia sang ayam ni san mà cái cầm hầu phát của cầm của san ba nó kudik này ăn làm xuống việc chẳng mấy chỗ ai là một loan nào là ai là sao bữa nào mà san ba nó làm nên điều mà cái opportunity của sau cho sau quay ta cái nó duy gì này ta của sau là như thế này nu akaman của kia đâu nu sau cho han sang áp của kia đâu chứ chắc sẽ thì mang sợi ra ngày han thua mưa ngày condition bao nhiêu cũng mang sợi ra cầm chân hàng bao nhiêu cũng mang sợi ra và san ba đâu ấy của cầm đi mang sợi ra cho nên liệu nu kaman kia đâu chứ for sau lần thì na mà chỉ kaman ngày hoa opportunity accept ka makno ko dikta ang bi matinga dalang ji let us join magai bi business kingdoms business dawo ngai lang mai bi pindul na business ki ji soi ko dikta am ji ne hawai shi ko pang ba na ik le ye shi song na na shi ko ba ma ki ma sam dai ba shi lawo khalai sam ban no join ka ma ni bu ma ga ni bu shom dai ba ma sam nu ka man ge no ji ko kala kai bu kam jan ha ni bo ba nu akaman bu ge no ji ta bổ sung lên gì này nhưng mà con cá muối cứ thích quá muối đâu vậy chứ bao giờ thủy muối hết chứ và hỏi bố mình nu sung lên lại sang làm nên kia và khuya ông khuya ta sẽ được nhiều hậu ăn được cả là opportunity của chúng ta cả là opportunity của chúng ta hay được kia vì sambal đâu làm nên kia của chúng ta và sambal đâu mới có được san đâu thì thế này kia là sang ngơ mình nhìn kia là sang hậu trong môn đó hắn sẽ bị giảm đi đâu ngày sinh nhiều về đâu ta sano ba abo ka ne kalang yan sambuda kai bu sano dana yang gai kai bu ono dana yang gai obani kan khaman la sanga kai bu si yung yugo wa hai gai obani kan ba mo kutik sang itu len ho mang seda in si ji ho kai bu no tiku ki budan shu au jong gai tau se bu sanga no sanga sakku lule bu lang gai khaman bu jong ajing bu ge no abo ni hawan do ti shi oba kan ba to thang jaman kai bu sang li hadi la bu ne kunyu bo kam bu le ho le ni thi ge no ho kai bu ngai yang bu sanga nyan sang bu tidak pulang ke song barangnya ayam habisin awal. Yesus Kristus yang nabi lautan kamang Yesus. Amin. Cuma itu aja habis.